номи ман Ҷозеф ва ман ду савол дорам. Якум, барои чӣ ба мусалмонҳо иҷоза дода шудааст ки то 4 зан дошта бошанд? Ва дуюм савол, чӣ хел шумо исбот мекунед ки Исо ба дор овехта нашудааст? ин бародар ду савол доданд. Оё шумо насрониед? Бале, ҳамин тавр. бародар ду савол доданд ки барои чӣ дар ислом мард метавонад то 4 зан бигирад? яъне барои мусалмонон иҷоза аст ки зиёда аз як зан бигиранд. ва дуюм савол барои оне ки Исо алайҳиссалом ба дор овехта нашудааст. чӣ далел ва исбот шуда метавонад? Қуръон ин ягона китоб дар ҷаҳон аст ки даъват мекунад то мард ба як зан издивоҷ кунад. агар шумо Библия, Рамаян, Брахма, Авесторо хонед, ҳеҷ ҷаке аз ин китобҳои динӣ барои мо тавсияи ба як зан издивоҷ карданро намедиҳад ба ҷуз Қуръон. агар шумо китоби ҳиндуҳо Рамаянро хонед, дар он гуфта шудааст ки падари Ширам зиёда аз як зан дошт. Маҳабҳаратро хонед, Шри Кришна чанд зан дошт? 4, 10, 1000, 10,000, 16108 зан. агар Шри Кришна барои худаш 16108 занро иҷоза дода бошад, пас чаро мусалмон ҳаққи издивоҷ ба на зиёда аз 4 занро надошта бошад? агар аҳди қадимро хонед, он ҷо гуфта шудааст ки Сулаймон дуруд бар ӯ 700 зан дошт, Иброҳим дуруд бар ӯ бошад 3 зан дошт. ҳамин тавр аҳди қадим иҷозаи доштани миқдори номаҳдуди занҳоро медиҳад. инчунин дар аҳди ҷадид ки дар навбати худ даъват мекунад то аз аҳди қадим пайравӣ карда шавад. пас дар дини насронӣ, ҳиндуӣ, яҳудӣ миқдори номаҳдуди занонро ба занӣ гирифтан иҷоза дода шудааст. танҳо баъд калисо ин шумораро маҳдуд карда ба насрониҳо иҷоза дод ки танҳо як зан гиранд. ва баъдтар Рабай Беншин Яҳуда аввалин шуда бисёрзаниро барои яҳудиё маън кард. то ин вақт барои онҳо ҳеҷ маҳдудияте вуҷуд надошт ва онҳо то чӣ миқдоре ки мехостанд издивоҷ мекарданд. танҳо дар соли 1954 дар кодекси ҷиноии Ҳиндустон ислоҳоти махсус ҳамчун қонун дар бораи издивоҷ ворид карда шуд. дар ин ҷо гуфта шуда буд ки ҳиндуҳо метавонанд танҳо ба як зан издивоҷ кунанд, вале дар китобҳои динӣ ягон маҳдудияте мавҷуд нест. биёед таҳқиқ кунем Қуръон дар ин бобат чӣ мегӯяд. дар сураи Нисо рақами 4 ояти 3 Аллоҳ мегӯяд: пас бо занони дигаре ки дӯст доред издивоҷ кунед бо 2, 3 ё 4. пас агар тарсидед ки наметавонед адлро ба ҷой оваред, бо як зан кифоя кунед. ин изҳорот ки агар тарсидед наметавонед адлро ба ҷой оваред, бояд бо як зан кифоя кунед, танҳо дар Қуръон омадааст, на дар ягон китоби динии дигар. биёед бинем ки чаро Қуръон барои мусалмонҳо иҷозаи издивоҷ ба на зиёда аз 4 занро додааст. сабаб дар он аст ки мардону занон дар ҳаҷм ва ё миқдор баробар таваллуд мешаванд. вале агар шумо кадом педиатрро ки напурсед, ӯ ба шумо мегӯяд ки зинда мондани духтарон ва муқовимати онҳо ба бемориҳо ва касалиҳои сироятӣ хело баландтар аст нисбат ба писарон. ба ҳамин сурат фавтидан дар байни писарон аз духтарон дида зиёдтар аст. педиатрҳо метавонанд ба шумо тасдиқ кунанд ки духтарон нисбат ба писарон дида зиёданд. дар баробари инкишоф ёфтани давраи зиндагӣ, ҳолатҳои фавтӣ марбут ба талоқ, ба майнӯшӣ, ба нашъамандӣ ва ба садамаи нақлиётӣ асосан дар байни аҳолии ҷинсашон мард бисёр паҳн мешавад. дар натиҷаи ин, имрӯз занҳо дар ҷаҳон аз мардҳо дида зиёданд. дар баъзе давлатҳо ба монанди Ҳиндустон ва Хитой, шумораи занҳо дар робита бо аз байн бурдани ҳомилаи ҷинси зан ва куштори духтарон кам аст. бинобар гузориши хадамоти BBC, ҳар рӯз дар Ҳиндустон зиёда аз 1000 ҳодисаҳои исқоти ҳамл дар робита бо аниқ шудани ҷинси зан будани ҳомила рух медиҳад. ин рақамҳоро ба 365 зарб занед ва дар натиҷа шумо хоҳед дид ки ҳамасола зиёда аз миллионҳо ҳолатҳои исқоти ҳамл дар ин кишвар рух медиҳад баъд аз фаҳмидани он ки ҳомила ҷинси зан аст. тибқи гузоришҳо аз муассисаҳои тиббии ҳукумати Тамил, ҳар 4 аз 10 духтари навзод мавриди куштор қарор мегирад. агар мо ин амали шайтониро хотима диҳем, яъне аз байнбарии ҳомилаи ҷинсаш зан, мо шоҳиди зиёд гаштани шумораи занҳо ҳатто дар Ҳиндустонро мебинем. ҳатто дар Чин, агар мо танҳо ҳамин амалҳои беномусиро бас кунем. имрӯз агар танҳо Амрикоро гирем, шумораи занҳо аз мардҳо дида ба 4.7 миллион зиёдтар аст. Британияи Кабир, он ҷо шумораи занон аз мардҳо дида ба 1.2 миллион зиёд аст. дар Олмон занҳо 1.6 миллион зиёдтаранд назар ба мардҳо. дар Русия шумораи занҳо аз мардҳо дида ба 10.6 миллион зиёданд. танҳо ба Аллоҳ маълум аст ки дар рӯи замин чӣ қадар занҳо аз мардҳо зиёданд. акнун барои худ тасаввур кунед ки ман бо шумо дар мавриди оне ки ҳар як мард бояд бо як зан издивоҷ кунад розӣ шудам ва бигӯям ки хоҳари шумо дар Амрико зиндагӣ мекунад ё ин ки хоҳари ман дар Амрико зиндагӣ мекунад ва ҳар мард аллакай барои худаш нимаи дуюмашро ёфтааст, яъне ҳамсарашро, вале ҳанӯзам 4.7 миллион занҳо боқӣ мондаанд ки барои худ ҳанӯз ҳам нимаи дуюм ва ё ҳамсафари ҳаёти худро наёфтаанд. агар хоҳари шумо ва ё ин ки хоҳари ман дар байни ин 4.7 миллион бимонанд ки барои худ ҳамсафари ҳаётӣ наёфтаанд, пас дар ин сурат роҳи ягонаи баромадан аз ин вазъият барои онҳо ин мешавад ки ё бо марди зандор издивоҷ кунанд
و یا اینکه مالکیت جمعیتی شوند. مالکیت جمعیتی چه خیلی خورکننده و تحقیرآمیز. این تنها به همین گونه توصیف سزاوار است که من کردم. من کلمه بهتری را استفاده کرده نمیتوانم. امروز موافق معلومات‌های عمری، شهروند میانه امریکا به حساب میانه 8 تا شریکان گوناگون جنسی دارد پیش از آنکه با یک تاش موافقه بندد. نگهداری شریکان جنسی در امریکا یک چیز معمولی است، یعنی عادی 5 10 20 30 به یگان مشکلی. ولی با داشتن زیاده از یک زنی که کاملا قانونی باشد این را تحمل کرده نمیتوانند. زن در حالت دوست داشته بودنش از حق و حقوق و ناموس خود محروم است و گویا نااحترامی و تحقیر شده است. در اسلام باشد اگر زن دوم شود و این چنین ناموس خود را حفظ میکند، حق و حقوق خود را میگیرد و صاحب احترامی خاص میگردد. از یگان زن پاکدامن پرسید کی بودن را او افضل میداند، زن دوم مرد زندار یا اینکه مالکیت جمعیتی؟ و به یگان شبهه واریانت یکم را انتخاب میکند. اسلام اجازه داده است که بعضی از مردها بیشتر از یک زن گیرند برای آنکه که پاکدامنی زنان حفظ کرده شود. بیاید به سوال دوم گذاریم برای آنکه که وقتمان کمتر است. آیا ممکن است که زن تا به 4 مرد ازدواج کند؟ برادر شما الکی سوال سوم را داده ایستاده در حالی که وقت کم است. آیا جواب یکم شما را قانع کرد؟ بله، جواب یکم مرا قانع کرد. ماشاءالله، شما فهمیدید و قانع شدید. خوب، اکنون او میپرسد که آیا زن میتواند بیش از یک شوهر داشته باشد؟ اما در این حال مشکلی هایی که ما در میان گذاشته بررسی کردیم باز آن را وزنی تر میکند. من مسلمان ها را در نظر دارم. زنها از مردها زیادند. اگر زنها باز با یک چند مرد ازدواج کنند در این حال وضعیت باز وزنی تر می شود. این یک. دوم، اگر زن با یک مرد ازدواج کند و از آن کودک تولد شود، در این صورت معین کردن پدر و مادر آن کودک آسان می شود. ولی زن زیاده از یک شوهر داشته باشد و از آنها کودک تولد شود، DNK را تشخیص کردن ممکن است. برادر اجازه دهید من تمام کنم. شما مرا قطع کرده ایستاده اید. من شما را قطع کردم وقتی که سوال دادید. ها یا نه؟ نه. پس چرا شما مرا قطع میکنید؟ بعد از آنکه که من تمام کردم شما میتوانید بپرسید. من متخصص طب هستم، شما متخصص طبید؟ نه. من باشم ها، درباره DNK خوب میدانم. باز بر این برمیگردیم. اگر زن زیاده از یک شوهر داشته باشد، برای مثال 2 شوهر وی کودک تولد میکند و وقتی که کودک به مکتب میرود در حجت در جای معلومات درباره پدر این کودک باید 2 نام را وارد کند. شما درباره تشخیص DNK میگویید. بله، من با این موضوع خوب شناسایی دارم. این موضوع بسیار نو است. از کدام تشخیص DNK 50 سال قبل سخن میرفت؟ آن وقت نبود کو؟ این کشفیات نسبتا نو است و این نه همه وقت نتیجه 100% میدهد. حتی فرض کردیم که اگر ما راضی شویم، ولی پیشتر این نبود. گرچند که دلیل یگانه نیست. حتی پگاه اگر نتیجه تشخیص انیق 100% شود، این دلیل یگانه شده نمیتواند. امروزها علم میگوید که مردان طبیعت بسیار زنی را نسبت به زنان دارند. تحقیقات های علمی نشان دادند که زنها در ایام ماهانه اشان دیگرگونی های روانی را از سر میگذرانند و آنها نمیتوانند نقش یک چند زن را اجرا کنند. ولی مردها چنین دیگرگونی ها را از سر نمیگذرانند و بسیار خوب نقش یک چند مرد را اجرا کرده میتوانند. تحقیقات های علمی همزمان نشان دادند که اگر یک مرد با یک چند زن حیاتی جنسی برد یگان مشکلی ندارد، ولی زن اگر با یک چند مرد حیاتی جنسی برد، در این حال احتمال آن بسیار است که وی انتقال دهنده بیماری‌های ویچ گردد و شریکان جنسی خود را سرایت کند و آن کسلی ها به مرد باز میگردند. برای همین از نقطه نظر طب به زن اجازه نیست که زیاده از یک مرد داشته باشد، اما از همین نقطه نظر طب مردها می توانند یک چند شریکان جنسی داشته باشند.